бар үміт сол Париж Олимпиадасында 2024 жылы өтетін. Бұл Олимпиадаға да былай қарап тұрсаңыз, шамамен 1,5 жылдай ақ уақыт. Казахстан Астана коратыгар көңіл тұстуға шеберлік класын көрсету. саңа сонун күрөктеги тәрдинне манна бөгөстер бидди яһыннарынан талылдан кэлен сирей көрсен тусталлар эги билин көрөгүт 6-11 килеге кыл муннуктан баран Галиевы көк муннуктан Олимпиада андойду призера Азия чемпиона Нурислам Санаев. Тувинес Артас Сана. Артас Сана мен билер бинен бу Олимпиада канеттен саңа туспута булуктак кеберге таксан. Бу күрөктеги серейдакка казактар белдере терен кемиеттеске яңардаг булуктак манна кинилер күрөктеги тахымыллаатыннарары беллерин бастың тустуктарын барларын түмен кемиерге тахардылар дия коеп. Бу тустутунан көрдөккө уосайынан Санаев Олимпиада канеттен төһө даганы күрөктаспетаганы дүнен этчилле хыджыбыт бетин этергылы тустар тахымын тута хыджыбыт булуктак олаата кини салгы тустар булааннаак диэн этиек коһеп. Отон боевой яһын hereyдакка хим биир биэн сетте киле булуа улахан күрөктехилерге билергит курдууга хилгиттен Парижтагы Олимпиадага сүймердээхин күрөктехилере сагаланандылар. Онон отон Артас Сана Нурислам Санаев Ангырска Олимпиадага сананар болуктак. Ылан көрдөккө Казакстанга бу биэн сетте килеге күчтээ кулаттар элбектер. Онон этергылы бастан бетин дойдутун бу Казакстан игер ким бастыңынде быхарсы сытыр булуктак. Оп, жебадым мен исчага ламбыракта кым Удиялар ити камсаныны 2-1 баран Галиев тухатыгар ахтылар. Серебряным и бронзовым призером чемпионата мира. Кстати, в 2019 году чемпионат мира проходил здесь, в Астане. Он является в 2018 году в Бишкеке одержал победу, и в Дели. Бастакы түхүмэ бүтте көрөргү курдук Санаев 1-2 саанын котторон ихер. И в то же время приятная, наверное, сенсация. 2-1 в пользу Еркеблана Бурангали. Бұл жерде қарайтын болсақ, сол 2017-2018 Бу казактар сыл түмүгер беттегай күрөктехин тарибиттер. Манна Чугастагы хытар республикалардан, Өзбекистантан, Кыргызстантан, Россияттан, Румынияттан тие бөгөстөрү, күчтәк бөгөстөрү ыңыр буттар. Оннатын бу яһын берәдегенен күрөктехи ажуа ытылдан бара турар. Билерге курдук аракка яһынга бу күрөктехиге беги бир дылаакпыт. Азия чемпионатын кайылага андайду кубагын призера араккан яһынга сака тустууга историятыгар самы локан ситихилер бөгөспүт аял лазереп тустуктаа. Кини утар саачыта Даулет Шабанбай. Бу бөгөстөр рулуктан бейбелдин кытта эриспит этергелы илилерин атактарын немен бисбит бөгөстөр. Ол гынаман билген кинилер эми көберге таксыбатактара 1-2 жыл буалла улакан күрөктехилерге онун кайттак туактахымга хаджал. О, када Санаев. Қолын шығарып алды әрине.
Şö baytık sağalamırın. Beyde kiren beri hasta. Ол гынаман өрүһүннэ көрөргүт курдук. Кырдык манна көстөр кини бабына киретін сияқты. билиңете улакан ачиллита хуак сылдарын. Белдесу мерзімінен бұрын аяқталмайтын сияқты. Биэс үске Нурислам Санаев кыяны хэр. Эти уола менин сехет быхалаахнаар менин сели хатыр. Белдесуін шыны керек көрсін дедім Бидде түбехиннер бите жиналған. өмүтүннерен. Естеріңізге сала кетейік, Нұрислам Санаевтың жанкүйерлері өте көп. Қазақстанда осы еркін күресті дәріптеп жүрген балуандарымыздың бірі ғой. Еркін күресіне Санаев камсанылары жүгейдер кынан баран тихеға тердибат эбит. Бокс, футболды қоса есептегендер, не? Шөй ба, о, деті көрдін. Жүгей баты сағаламан тихеға тердибат эти камсанылы. Бұл жерде Боранғалиев. Инне кихетін кәннігер тақсан албасын ұрықтады. О, болым me. Менің сағай. Тираты бен күнді қалла. Кәннігер тағыста өссекті ба. Сетте үске Нурислам Санаев кыяны хэр. Кирескел будде. Тоғыз үске. Нет, не Ох. удается Санаеву, да, все-таки удержался Бурангалиев. Пока только 2 очка. 9-3. Икки сетки тита табылы бата. 23 секунд. Ендеше Боранғалиев қазір бас салып, әдіс жасауға көшеді. Нұрислам Санаев мерзімінен бұрын белдесуді аяқтауға болады қазір. Мүмкіндік бар. 4 ұпай керек. Санатан әттаққа бұ Қазақстан Астана коратыгар. Көрініп тұр әрине. Бүгін көңіл тұстуға И прибыли, конечно, күрәктәһи ытылга турар. посмотреть в первую очередь на Бүт схватку капсыгы нашего бүтте. олимпийского призера. Поздравляем. Тогуз Санаева үсәк с санын уверенной кайда победой. Санаев. Да, по итогам первого периода Бурангалиев вел. Нурислам Неплохую борьбу он показывал, но все-таки класс Санаева выше.